Urne, keramika, pečena glina, 2. do 3. vijeka. Urne pronađene u nekropoli rimskog grada Municipiuma S su bile najzastupljeniji vid sahranjivanja pokojnika. U njih su polagani spaljeni ostaci pokojnika sa ili bez posmrtnih priloga, to jest darova za zagrobni život. Izrada urni je u početnim fazama naselja bila usko vezana za lokalne tradicije domorodačkog naroda, dok se u kasnijim fazama primjećuje sve veći broj rimskih tipova keramičkih posuda. Trenutno nisu pronađene peći za pečenje gline koje bi ukazale na lokalnu proizvodnju ovakvih posuda, ali njihova specifičnost kao i nalaz jednog kalupa za dekorisanje keramike ukazuju da je proizvodnja keramike u Municipiumu S vrlo vjerovatno imala radionice za proizvodnju.